Аксенью онтют күнүгер кинемик библиотека агыр салатыгар советской партийной үлехет край үйретәчі Бүлүү районун онна коратын бачота гражданина Игорь Макарович Никифоров 105 саһын көрсө кинеха анаммыт ологон үлетін сырдатар кинегени жоңго сергага билинери күнә болан аста. Кинегага актылары таханан кини 1906 агуансыларга район Бүлүү корат туһунан суруйбут ыстатыялара комойбут номоктора килдерилинне. Бу күн кинеге тула Игорь Макарович талтыспыт кини Бастыр Сергир жана умундолар, бейлерин саналарын этиннилер. Ол курдук кинеге күнсерин көрөргөр күз көмө болбут корат баһылыга Нюргустан Владимирович Афанасьев, Игорь Макарович салаятчы быһытынын оңорбута туппута, кенигер калларбыта үйелягын белетети. Онна төрөбүт өскәбит бүлүтә сайдарыгар ологон бүтүннү анабыт Игорь Макарович ата үйелерге ытыктана турарын келбет ылжыттарга ихитиннерде. Игорь Макарович советский бала саңа оннун булан эрер бастыкы кардыларыттан 30 сыллартан сагалан ологон тиек күннергердери Жон олого тупсарын тугар олог олорон үлелән камсан келбетин мустубут Жон Сергий белетәтилер.